أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أحمده على إحسانه وأشكره على لطفه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن من أعظم الفواحش التي حرم الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فاحشة الزنا. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فمفسدة الزنا من أعظم المفاسد، وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات، وفي ذلك غراب العالم. وكانت مفسدة الزنا تلي مفسدة القتل في الكبر، ولهذا قرنت جريمة الزنا بجريمة القتل في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. يأتي الله سبحانه وتعالى تبدو إن ويمر المحدين ويتم كان الله سبحانه وتعالى jarno e dow ɗiɗo nemaji makko ɗi o woni e lontidirde e hoore meɗen bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma. O landaki en e majji siwana e ɗirritanmo ɗi jarrenmo e hoore mum. seedo ala reweteɗo e goonga siwana kanko Allah subhanahu wa ta'ala.
yani kala ko rewa ko wona Allah ko meeɗo wona rewede wona ko hande rewede rewa seeɗo nelaaɗo meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko jeyaaɗo makko ko nulaaɗo makko mo suɓi o noli e meɗen o accaali moƴƴere ka heɓotoo si wonaa o tindini en e muɗum o accaali kadi ka bone woni si wonaa o rentini en e mum kono Allah subhanahu wa ta'ala yo juuɗe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓeynguure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen o musina ɓen ɓaawa ɗum ko anayo yimɓe honi Allah subhanahu wa ta'ala annen haray diina kan ko waɗu e accu waɗugol ngol tun watta neɗɗo on julɗo accugol ngol tun watta neɗɗo on julɗo julɗoyagal ngal ko ma jaɓa waɗa wi'aaɗi ɗi yo waɗe jaɓa acca ko wi'a ko yo acca neɗɗo wawata wonde julɗo e ɓaawa ɗiɗo ɗi haray anden no jeeya e haɗaaɗi harmina ɗi Allah rentini en e muɗum o addi kambaji ka adna ɗo e kala kala e dow waɗɗo ɗum orɗo bone wiyeteɗo zina Allah subhanahu wa ta'ala o harmini ɗum ka deftere makko o harmini ɗum kadi e ɗengal nelaaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam o wi en kanko subhanahu wa ta'ala ka alqur'an wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wata on ɓatto zina zina on o laatike ko o bone o boni kadi laawol haray bone ko jeenugol wondi kon no jeeya e boneeji ɓurɗi noon de ɗin ka hoore leydi ɗo ko waɗi jeenugol ngol bonnay njuɓɓuɗi nde Allah subhanahu wa ta'ala waɗani nintagoore nden go'o ka reenugol dambeji yimɓe ɓen ko sendindiri yimɓe ɓen waɗi haa mo kala annda ko e ngolgorol ɗo o jeeya ko e ndu suudu ɗo o iwi ko dewle ɗen kala neɗɗo mo o woni wo mo o woni tawi no heɓirano wona e laawol dewgal haray o mara dande o mara asko idan haray jeenugol no jeeya e bonnireeji muɗum ɓurɗi huɗɗinade ɗin si dewgal acci zina saakike ɓiɓɓe heɓotoɓe ala dande no jeeya e muɗum reenugol awraji ɗin reena teddule yimɓe ɓen accugol o zina ɗo saako ka hoore leydi hara haɓaali mo ma wongol kañum tigi waɗowo ɗum ɗo ka hoore leydi ɗo no jeeya e ko watta sabu haa windere nden bona ko waɗi ko sendi yimɓe ɓen e kulle ɗen ko ɗum ɗo so a yehi e nder wuro nayi ma a yehi e nder wuro dammi hiɗa waawi anndude ko ngeeɗo woni nene nge kono ko ndiiɗo woni baaba nge anndata idan yimɓe ɓen si waɗi ni haray fiyaake maɓɓe on boni tawi gooto annda ko hombo woni baaba muɗum gooto annda ko hombo woni bappa mum ko hombo woni gorol muɗum haray ɗum ɗo no jeeya e sabuji ko watta han ngu danɗa bona
haray oɗo bonnere ko wiyete zina no jeeya e bonnireji mawɗi ɗi mbi mana no jeeya e bakkatuji mawɗi ɗi Allah subhanahu wa ta'ala wi en in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. andi bakkatuji ɗin no toon bakkatuji tawɗi ɗin ɗon ko mawnuɗi si a tubaali ɗi a yaada e majji no toon tosoji ɗi tawata siɗa juulude waktuji ɗin joyi hiɗa horude suumaye hiɗa juulude juma Allah subhanahu wa ta'ala montirante sabu ɗin golleji ɗon koye bakkatuji hoy ɗon. idan zina no jeeya e bakkatuji mawɗi tawata ɗin si neɗɗo on tubaali e majji o mayda e mum so o maydi mum e may probléme kala. Allah subhanahu wa ta'ala o sifiki jiyaɓe makko moƴƴuɓe ɓen, o sifi golleji maɓɓe moƴƴi ɗin, o sifi bonɗi ɗi ɓe watta ɗi. no jeeya e boneji ɗi jiyaɓe Allah moƴƴuɓe ɓen andiraka ɓe waɗata yiɗi subhanahu wa ta'ala tokkidiri ɗo tati o wi walladina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar. jiyaɓe Allah moƴƴuɓe ɓen ko ɓe yimɓe ɓe noddidata e Allah reweteɗo goo. ɓe noddata malaika, ɓe noddata jinna, ɓe noddata waliyaɓe, ɓe noddata leɗɗe, ɓe noddata kaaƴe. ko ɓe noddata ko Allah subhanahu wa ta'ala tun. wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. ɓe warata wonkiki Allah harmini wargol si wona e hoore gonga. honki wonki sappaɗo ko wonki julɗo on. wonki julɗo on gila ñanden ɗo wi ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah haray harmani julɗo ittugol wonki oɗo si wona sabu gotel piɗi tati. imma o wari hoore e hoore teware o accanaka o yotte ɗo so o wartama fihi mo waɗi haray koye hoore gonga. ma o wi'i kanko islamu na gonga mettitimo o yalti nder ton o jokko e diina goo o jokka diina goo o noddete yo artu so o jaɓali haray oɗo so o warama koye hoore gonga o wara. ma o resi o yiide e ɓeygu makko ɓaawo ɗum o waɗi zina oɗo so o warama ko islamu haɗa koye hoore gonga o wara. idan julɗo dagnanaka ittugol wonki si wona wonki julɗo ɗimmo makko sina gongal e ɗiɗo tati. ɗum kadi wona julɗo o julɗo ko julɗo halfinaɗo fiyake julɓe ɓen halfinaɗo ñawore nden o. idan o wi kañum jiyaɓe Allah moƴƴuɓe ɓen ɓe noddidata e Allah goɗɗum goo ɓe warata wonkiki Allah harminisina e hoore gonga o watti tammum ɗum o wi wala yaznun ɓe jeenata. jiyaɓe Allah moƴƴuɓe ɓen ɓe jeenata. jaka mo woni jeenowo harana e jiyaɓe Allah moƴƴuɓe o jeeya. idan haray Allah subhanahu wa ta'ala o tokkidiri ɗo piiji tati. ɗum no holli si feƴƴi sirku on ko ɓuri bonde e bakkatuji ɗin ko wargol wonki. si feƴƴi sirku on e wargol wonkikin ko ɓuri hikkuɗon e bonugol ngol ko wargol zina. ibadallah qala subhanahu wa ta'ala wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. فأخبر عن فحشه في نفسه والفاحش هو القبيح الذي قد تناهى فحشه حتى استقر فحشه في العقول ثم أخبر عن عاقبته في المجتمع البشري بأنه ساء سبيلا فإنه سبيل هلكة وضلال وافتقار في الدنيا وسبيل عذاب في الآخرة وخزي ونكال. وما يدل على فحشه وصناعته ما رتب الله عليه من الحد الصارم. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. جاء الله عليه الله سبحانه وتعالى وي وتا باتو
ko wiyete zina kon ko waɗi ɗum ɗo ko bone laawol mum ngol moƴƴaali o humpiti kanko subhanahu wa ta'ala wondema zina ko hunde bonde bone muɗum on tabiti ha wonkiji hisuɗi ɗin fuu haqqillaji hisuɗi ɗin ani ɗum saliki ɗum idan o ɓanginani en battane muɗum ɗen e nder jama on o holli wondema ko laawol gongol ko waɗi kala neɗɗo mo o woni wo mo o woni ka o woni wo ka o woni si innama ko hombo woni baba ma tawi o wawata ubbitude hunde makko o wowla hara mo waɗi sattede ko honɗum defata ɗum makko ba ko zina ɗoto wayi tawata kala ka tumbodira fi mawɗo fuɗɗa wolen sabu makko koye deƴƴi fi honɗum o yiɗa landede ko hombo woni bemma ko fawata ɗum ɓiɗɗo ko zina si o jangi hontode o laamike hontode o alɗi honɗum de ñande fi mawɓe fuɗɗa wowlede o haɗa mo jimmini mo herti fawata ɗum bañadama ko honɗum ko zina idan an wonɗo sabu ɗum ɗo on noon kanko heɓaɗo e gollawol on si lutti e ko heɓaɗo noon ko mara probléme ɓiɗɗo heɓaɗo e zina wona kanko waɗi o nanguirtake ɗum ɗon ko nanguirte kanko koko golli ko amma an gorko ma an duhiɗo waɗɗo ɗum on ko ammari probléme on hersa ka oɗo rondi ka e gurda muɗum bakkatu mum arronto ɗum ko yera mo o mari on ko arrondirde to bakkatu muɗum on kala ko hawri e sondia e sengo ɗum ɗo ka ƴettata par ce que ko waɗi idan allah subhanahu wa ta'ala o humpiti e wondema ko wiyete zina kon ko laawol halkare kala neɗɗo faalaɗo halkagol ko laawol ko wiyete zina kon o jokkete ko hunde nde tawata kadi nde waasinayi neɗɗo ko adna makko ɓe kala kala ndaaren ko sagata ɓe jelo yuuli manan ko muɗum e laawol zina wa tan kontani kala sagata haɓɓitiiɗo wi kañum ko zina o resata ma mo o resi o yonatamo kanko ko ma o yalta waɗa jeeno sikke ala ko mo haltana ko mo ñameke idan no jeeya e laawi baasal ɗin ka hoore leydi ɗo no jeeya ko perdinta manan ko goɗɗo wongol neɗɗo jeenowo ɗum ko hunde waɗi nde kene idan allah subhanahu wa ta'ala o humpiti e wondema no jeeya e ko tindinta bonugol zina on ko allah fawi e hoore mum kon immorde e hijde en anndi pellet ala yurmeteeɗo ɓinngel adama ngel woni juɗɗo woni kefere rabbu subhanahu wa ta'ala kono ndaaren allah subhanahu wa ta'ala ko honɗum o fawi neɗɗo haɗaɗo zina yehi waɗi o wi kanko subhanahu wa ta'ala oɗo debbo jeenowo e oɗo gorko jeenowo fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda piye gooto kala e maɓɓe lowru temedere idan fawgol neɗɗo jeenuɗo o lowru temedere hara ko allah yamiri kadi yo piye wona police wi ɗum wona gendarme wi ɗum wona mawɓe gorolngol wi ɗum ko allah subhanahu wa ta'ala wi mo jeeni yo o piye lowru temedere o watti ɗum honɗum wala ta'khuzukum bihima ra'fatun fi dinillah wata heɓu on wonande ɓe jeenoɓe ɗe o ɗiɗo yurmede ka nder diine allah tabi'a bani adama on so a yi neɗɗo no lette a yurmete mo ka so a wiyama ya lettu neɗɗo ala yurmete mo o jeenowo fawaɗo lowru temedere ɗo allah subhanahu wa ta'ala wi si tawi ko a julɗo a wiyama ya foccuma temedere wata heɓe ko wiyete ko yurmede fi makko wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah sart in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir si tawi hiɗon gomɗini allah e ñaande darngal watta on heɓan jeenoɓe yurmede sanga nde ɓe ñaawa ɓe adda fi foccugol ka yurmeɓe cuuɗ idan ɗo ɓe wi ɗum ɗo ko fawa ndu lowru temedere ɗo ko adna ɗo ko on sagata mo resali e on sonnajo mo resaki si goɗɗo e maɓɓe waɗi zina o ɓirritike ma seede nayo heɓike ma reedu yalti e muɗum
haray sharia on mahkama shar'iyyan ko fawi be justice islam so kambe nyawata ko fobe yawa waday o do foccelo temede foccugol mongol kadi non go wi wal yashhadu adabahuma ta'ifatu min almu'minin ndembe piye wana e dundo nana be golbe tuunu soka piyaton de ko holli tugol jama on fu kaari mo modi kaari no wadi zina o foccete nyalande kaari ka tere nokkel kaari on fu yawtawe wal yashhadu adabahuma ta'ifatu min almu'minin ko yo jama on invite arabe tawe tigol mongol andi piede no musi fere kono piede kadi yeso jama on ko yaran do buri musi piganda bakka ma en da kaw ma en da yaaraɓe ma e bandiraɓe ma fu adde darne haraɓe fof hiɓe ɗon ɓe yiya heɗa foccete nder holno bonnuɗa ko zina woni on ko yaran ɗon no muusi ɓuri peggal ngal idan allah subhanahu wa ta'ala o sarɗini ɗum ɗo e hoore ɓeeɗo yimɓe waɗoɓe zina amma si tawi woni on tigi o resi haysi kanko e ɓengu makko ɓe serti haysi ɓengu makko maayi hay so yaho accimo jooɗo yi honto de adna on so waɗi zina ɓaawo nde o reso yide ɓengu makko ɗo saria on ko waɗi koyo o ire haa ka koppi o fiɗe kaaɗe haa o maya koyte ko rajul no jeeya e ko ɓe wiyata kon ko sabitul hukum mansukul khat ka alquran tatino toon mansukul khat sabitul hukum o ayatu rajul ko ni ñaawore makko nden no heddi bindi ɗin monta en jangata bindi fi rajumu ga bindi ɗin montama kono ñaawore no tabiti nelaɗo gollino ɗum haɓe feƴƴini saha baɓɓe kadi golli idan ka islam wona e ñaawire toon fof ha hande no gollireede ñaawore mum nden no tabiti bindol mum ngol monta noka alqur'ana ko tawata ko mansukul hukum sabitul khat ko tawata ñaawore mum nden montama kono bindi ɗin no woodi ɗi jangeede no toon ko tawata mansukul khat wa hukum ma hara bindi ɗin e ñaawre fof ƴenti idan si on tigi waɗi zina ɓaawo nde o resi o yiide ɓengu makko fi honɗum ɗum ɗon sartina bi mana si o humanama dewgal himo to ɓengu makko no to ɓe yiidaji ɓe sertima goɗɗo e maɓɓe maayi heddiɗo o ñawatake ko resaɗo madama o yiiɗa almude makko sarti on ko tawa dewgal humama hakkude maɓɓe ɓe yiidi e balɗe hayso no wodaga si ɗum woni hande kadi oɗo ha o maaya si o waɗi zina ñawore islamu nden e hoore makko ko aduna ɗo ko yo ire o fiɗe kaji ha o maaya idan الله سبحانه وتعالى قد علق فله عبدي على حفظ فرجه من الزنا فلا سبيل إلى الفلاح بدونه قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الله سبحانه وتعالى يوي مالور جلد أم إرينو قل أورا مكو وي قم إم بملامة قم إم بني سيكو دو أهاتي مو بين وابي كميني مو كلا بيا كمين كنو أدي تيجي لتون ndara side jungo mare ko ansna do rata wat gomɗi malama yimɓe gomɗimɓe ɓen ɓe tawata siɓe juulude hare ɓe wonde yankinare nder julde maɓɓe nden ka nder julde maɓɓe nadaragol haɗa ɓandu ndu no ɗo hakkilkino to ɓen ɓe tawata kala kaɓe tawi mere ɓe ukkatako ɓen ɓe tawata ɓe itta zakka ɓen ɓe tawi ɓe reenayi awraji maɓɓe ɗin sina e dow rewɓe maɓɓe ɓen ma ɓeɓe jeeri ñaame maɓɓe ɓen so tawi ko ɓen ɗon haɗa ɓe felaki kala ɗaɓɓuɗo ɓaawo ɗum o wi haɗa ko ɓe woni jaggi toɓɓe iden ɗo no jeeya e sarti malelgol neɗɗo gomɗin ɗo on ko aya on holli ko honɗum wondema so tawi ɗa gomɗini fiya heɓa ko wiyete malore nde allah woli fi muɗum nde
yo taw hiɗa reeni awra maɗa on a watta dina, hiɗa reeni awra ma on a watta luutiyagal, hiɗa reeni awra ma on a arta sonnaji ma on ɓawa makko, hiɗa reeni awra ma on a arta e sonnaji ma on fondor ka woni yiide lewru makko nun ɗo. ɗiɗo neɗɗo no hani rende awra makko naji. idan ɓe wi haray allah subhanahu wa taala fa hadihi l ayat tatadammanu thalathata umur. الأمر الأول من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين. الأمر الثاني أن من لم يحفظ فرجه فهو من الملومين. الأمر الثالث أن من لم يحفظ فرجه فهو من العادين. بآية أنتو مكتبيتت go ko wondema moɗenali awra muɗum on o jeyatake maneteɗen nganto hunde ala ko wiigo ɓay an a jombaali nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no jonni ɓe jombaali ɗen solution wona dina neɗɗo so a jombaali nelaɗo ko yamirma ko hon ɗum ko ya jommu so a mara feere o yamirma hon ɗum ya hippo gite maɗe hebbina koto kono a newnanaɗo ma gondina. idan tawi neɗɗo ɗi renali awra muɗum on o jeyete e yimɓe ŋiñaɓe ɓen hombo ŋiñi ɓen ko allah subhanahu wa taala si allah ŋiñi goɗɗo hay fanamanoɓe tammum ɗum o renali awra muɗum on haɗa mo jeeya e yimɓe jaggitoɓe ɓen jaggitoɓe hon ɗum ɗi mana yawtaɓe ko allah wi ta yawte ɗon yaha yeeso ɗon si allah wi noon ta feƴƴuɗo a feƴƴi ɗon yaha yeeso ton anda ha heeɓi probléme. aqulu ma sami'tum wa astaghfiru rabbakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على خير البشير المصطفى. عباد الله، وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام ثقبا مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه لغط وأصوات، فاطلع فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة يأتيهم لغط من أسفل منهم فسأل عنهم فقيل هم الزناة والذواني. وقال أيضا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقال إذا ظهر الزنا والربا في قرية أحلوا بأنفسهم عذاب الله. يجي الله سبحانه وتعالى نتوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبين ولا مكان صاحب الإسلام جاء قال هذين أريد دفتر صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم نجيا إخو بهولنو إلكتي دينك برزخ يعني نجيب نقص سورة ما تقدر نقدر نجيا إخو النبي صلى الله عليه وسلم هلا إندينو كوريدو ɓe hollano e nokkure no waɗi luuro no waɗi wa fuuru dow on no faani leynoyaaji ɓe nani yimɓe no luuka nder ton ɓe ari ɓe ƴeewi tawi ko woni nder ton ko worɓe e rewɓe ɓe alaa lintum ɓe landi malaikaajo mo ɓe wondi on ko homɓe woni ɓeeɗo kadi malaikajo wi ko ɓeeɗo wonno worɓe jeenoɓen e rewɓe jeenoɓen ka aduna gurdam maɓɓe ɗan ka barzak gila ñande ɓe naati kaburu ha immutal hewta ko ɗum ɗo ɓe leppirte ha ñan dargal dari idan si dargal darike ko golle go heddi ɗum haɗa nanaji ɗum waɗi neɗɗo no hani wattandina moƴƴa ani no jeeya e piiji fawayɗi neɗɗo lette kaburu wongol neɗɗo jeenowo woni gorko woni debbo ɓe maaki kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama jeenowo jeenata ferno nde o jeenata hara mo wonde iman ko waɗi siɗa jaɓi ko allah wi kon himo nandema himo sutima himo wondi e ma ka gandal makko kala ka wonɗa a wawata suɗa ɗoɗa sina ka ko nde tawi ɗum alata ɓernde maɗa wawata wadde jeeno so acci suudu ma ɗum a yahi ka otel ma ka motel ko suudu ma ittuma ka suudu kon ko ɓayniɗa andi ɓen to no suudu ma ɓe wolay ka joni noon ko naɓuma ton ka otel ton ma ka motel waɗgol jena ko hon ɗum ko ɓayniɗa andi allah sutahima ton tawnaɗa gomɗini allah no hutuma ton sutoroma ka suudu a hulatano gacce ɓe ka suudu suusa gacce allah ɗe idan jeenata jeenowo fewno nde o jeenata tawa himo mari iman ɓe yimɓe ɓe wonɗa e suuɗade yaha waɗa zina
ɓe jokkatama tan kabru maɗa gila ñande ɗo ɗum watti leydi e hoore maɓe yiltiri idan malaika ɗama windoɓe no wondema bimɓe kike jema ñalon subhanahu wa ta'ala himo nandema mo sutima mo andi kala ko wonɗa kala ko jokkuɗa mo andi tere ma ɗe wonɗa e waɗirde ɗum ɗen ɗe wowla yawma alqiyama subhanahu wa ta'ala wi al yawma naftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun sa hewtoyi a darnama fuɗɗi ka sattinde hunduko on ombete juuɗe ɗe wowla kala ko wannoɗa koƴɗen seeɗo ha neɗɗo ñerma tere muɗum ɗen qalu li juludihim lima shahidtum alayna qalu antaqana allah alladi antaqa kulla shay neɗɗo wiye tere mum ɗen ko fi honɗum wonɗan henanade e hoore meɗen o anda on kayen yite woni ƴewe men ala feere ko allah wowlini men allah wowlini ɗo piiji ɗin fof ko wowlini men idan tere maɗen ko ɗe seeduta hoore ma yawmal qiyama hommonɗa suuɗade ɓe maaki si zina e riba feeñi e nokkuwe tawi hannde kadi goɗɗo suuɗata ko si waɗa zina fof no waali e kene goɗɗo hertata hulata ñaamugo riba haray ɓen ɗon ɓe woni pere bi mana ɓe wi allah yo addu lette ɗe haray ɓe dunginani allah yo addu lette hoore maɓɓe ayuha almuslimun ayuha alaba walummahat innama nulahiduhu fi hadihi alayam من إحياء ذكرى ميلاد الزاني المجرم الكافر مما يغضب الله ويوجب العقوبة كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته علموا أولادكم أن ترك الزنا من أسباب دخول الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة فأنا يجول به فأنا يجنيني لا تبابرات a wawi wiide min mi watta an a watta zina yonata ko matawa a waɗata ɓiɗɗo ma o watta ɓengu ma wattake kama a yiɗa waɗowo kadi lo hara a fuɗɗike sortade kono wongol tun an a waɗata hiɗa jogui jikkubu maɗa jinda yonata ɓiɗɗo ma debbo o yalte waɗoya zina ko heeɓi wo adde sen ɗo siko mbuuɗi on sende siko bakka ton sende ɓeygu ma waɗay zina ɓay amaramoye accene yo yom par ce que minimi wole o acce lan ɗo nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam maktubun ala babil janna anti haramu ala dayus ka damal aljanna panowal no waɗa no winda ɗon an aljanna hiɗa harmani kala gorko yi o ɓeygu mum no waɗa zina fanka kala gorko mawɗo yi o ɓeygu mum no sorto yaha waɗa zina arta joɗɗa ɗon uma a hettay on fof hettay o hettay a hettay ko waɗi a nataka aljanna ɗum nak suudu maɗa ko imma o acca ma o yalta ay ma yo accata kono ɓe gadda wawi o wonta ɗon fi hon ɗum si o woni jeenowo o wondi ɗon haɗa o fof kon jeenoɗo subhanahu wa taala ko wi hon ɗum azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika gorko jeenowo o resata siwana debbo jeenowo ma debbo waɗo sirka wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik debbo jeenowo jombata on sina gorko jeenowo ma gorko waɗo sirka wa hurrima dhalika ala almuminin ƴettugol jeenowo no harminana gonɗinɗe ɗe idan si tawi neɗɗo ko jeenowo nda faalamo resude o tuubay taw wono tawi sa faala jomude kene kendi o tuubay o wona julɗo taw ko ma o tuuba o yeytoma o accusina o wattata hande kadi few domba monon on tuma wonde hoore ɗum sarti so watti o yiltu idan sa jooɗike a deƴƴi a sikki ɓay hiɗa juulude ɓay hiɗa janngude ɓay an hiɗa wirdade ɓiɗɗo ma yo yaltu waɗa kala ko faala o wonta e jam on fuu yo ɓengu ma yaha waɗa kala ko faala on goto mo wonta e jam idan zina on ko ni woni joddi makko ko o accama wondon ma o yaha wona ara wonta e zina deƴƴugol zina on ka nder suudu maɗa lo'inkinoɗa ɗon wiya ala komi waawi ɗum haɗete naatugol aljanna aro haɗamal aljanna tawa no windi ɗon anti haramu ala dayus an aljanna hiɗa harminana naatugol kala gorko yi o jinaka suudu mum acca fanka idan hare no jeeya e ko sunini nde yiyeten hannde e ɗe ñalɗe ɗe wonɗen ɗo en anndi oɗo keefeero bandiijo mo tawata ko waɗɗo zina ha Allah halkimo e muɗum mo ɓeyata sanfalanten men ɗa ko honno
tawa ɓiɓɓe julɓe no immo waɗa zicra milaji ɓiɓɓe julɓe no immo waɗa feet fii ko joɗɗo jeeni ha halki tawa ka cuuɗi julɓe ɓe gon feeto waɗete kadi yonaali ko ɓe woni wadde kon zina tawa ko ma kadi waɗɗo zina ha halki ɓe waɗa kadi feeto fi makko ɗum ɗon no jeeya hunde tawa nden cippina lette allah subhanahu wa jama idan andinen ɓiɓɓe meɗen ɓen wondema accugol zina no jeeya e ko watta ha neɗɗo nata aljanna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man yadmanu li ma bayna lahyayhi wa ma bayna rilayhi admanu lahu ljanna ko hombo ƴettan tan mi garanti o reena naylan ko woni hakkude barakanteɗi makko ɗe ɗiɗi o ƴettanan mi garanti o reena naylan ko woni hakkude koɗe makko ɗe ɗiɗi mi ƴettanamo garanti o nata aljanna bana so a wawi hunduko ma kon e awra ma on nelaɗo maake ɓe ƴettanima garanti o nata aljanna a julɗo